Domaćih proizvoda iz našeg kraja sve je manje na šibenskoj pijaci. Posebno oni koji, slikovito rečeno, od polja do pijata stižu u najkraćem roku. Zbog toga je prava vijest da netko takvu robu uvrsti u svoju ponudu. Pogotovo kada je riječ o suradnji dvoje malih poduzetnika, kao što je to slučaj s OPG-om Ranch for Me i delikatesama Vukšić. Obogatili smo svoju ponudu sa proizvodima OPG-a Mehić, odnosno Antonio Mehić drži i Ivana Mehić. Oni imaju svoje proizvode od kravljeg mlijeka, jogurte, kefir, kuhani sir sa začinskim biljem, jogurte sa dodacima. To je ovo što mi sad imamo u ponudi. Drago nam je da možemo promovirati male proizvođače i da možemo ponuditi ljudima nešto što je domaće, što nije sa onim konzervansima i tako, jer to ima kratki rok trajanja upravo zbog toga što se ne tretira sa konzervansima. Ne stavlja se ništa unutra. Njima je lakše doći ovdje na pijacu, usput pokupiti kad obavljaju spizu i imaju pravi proizvod. Povratna informacija je jako dobra, sviđa im se. OPG Ranch for Me ima 15 krava i specijalizirao se za proizvodnju mlijeka i proizvoda od mlijeka. A Ivana Mehić-Šimac poznata je po svojim kreativnim dodacima kojima obogaćuje jogurt i kefir. Svakako se vidljivost kroz medijske istupe, ajmo lokalno, nam se povećava svakodnevno do te mjere da nas je, delikatese Vukšić su nas kontaktirale i mi smo sada naše proizvode plasirali na šibensku tržnicu, njihovu trgovinu, jer je ipak gro Šibenčana naginje našoj pijaci i svakako je plasman našeg proizvoda dolje nešto super što nama će definitivno pomoći.